Lesi akusiso sakhiwo lesakhiwe ngetitina nelitsaka kuphela nje. Tisebenti takule phalamende tichitsa isikhathi lesinyenti tikule sakhiwo emahhovisi abo ahlotshiswe ngetithombe tetihlobo tabo, imidwebo lebadwetshelwe bantwana babo kanye naletinye tintfo letibalulekile. Themba Gubula usebenta njengesikhulu setekuchumana kulesikhungo, kepha njengemuntu lolilunga leNyonyana naye uthi sewushayelwe balingani bakhe labanengi kuveta kukhatsateka ngalesehlakalo. Most of us spend a lot of time here, many nights, late nights, you guys know, Nkandla report and many other debates that kept us up here, late up here. So it's really for our members quite sad. And relationships were formed here, friendships were formed here in that National Assembly. So that's what we've been getting from our members about the effects of this devastating fire. iNehawu seyikhulumisene netisebenti tembili ephalamende ngekuthi tihlele kwelulekwa kwalabo labadzinga kwelulekwa ngakwengcondvo. Kanti ngetulu kwaloko tisebenti tifuna kuqinisekiswa ukuthi sehlakalo lesifute lesi angeke saphindza sendeka. What has happened here should not have happened and it should not happen again. And they are making a plea that action must be taken against those who were found to be negligent. Gubula uthi tisebenti setivete kukhatsateka ngemsebenti yato njengaloku sakhiwo sephalamende sesicekeleke phansi. Kepha uqinisekise netinyonyana ukuthi adikho tisebenti letawuphelelwa ngumsebenzi.